Sumapan tayo mananday, spirit of faith. Tata. Spirit of faith. Iti manan, may isa nga kayat ti Holy Spirit nga i-manifest kada tayo ket faith. Ket ti usarena gospel. Okay. Dagito'y kararagyo kayo lang agdendengag. I challenge you to pray. Kasi siya ikarkararag ko, Lord, pakita mo kanyak ti gospel, i-reveal mo kanyak ti gospel, ipakita mo kanyak no kanyak ti pamati, talwag nung dengag ka lang, kunam na awatam han gayam, adayu gayam, yamum. So you need to pray. Okay, mabantayo dyan, spirit of faith. So nga ti confirm the Holy Spirit jay gospel nga denggam. Tay jayan ti faith. So nga ibaga-baga nga adon ti church. Adon ti preacher nga sinmina ti gospel. No sada jay heed knowledge dan. Hanan nga gospel ti preaching da. No dikit di. Oan kukutan da ti scripture. But haanan nga talaga nga pure, nga gospel. So makita mo awanan ti signs and wonders ti kaadwanan nga church. Madadrayan ti power ti Holy Spirit. Makikwins, may idepan ti apoy ti Holy Spirit ti adu nga church. Why? Pinanawan da jay gospel. Ngam jay kunak, nga ni Paul, uray da kami, wano angel, ti mangi-preach, ti sabaling nga gospel, ma-curse. I repeat ko na namanan. No, kaya't nasa wano, iulit-ulit na very important. No, damang kasaba, ti sabaling nga ebanghelyo, han nga in preach me, ma-curse. So, very important, the gospel kadakwada. Okay na. Sumaban tayo dyan. Spirit of faith. Bantayo ba ay Corinthians chapter 12. Okay, verse 7, verse 8, verse 9 and 10. Spirit is great faith to another. Yan. Tuloy. He gives one person the power to perform miracles. Ayan. So, makita nyo dyan. Uray diya taloan niya. Ti may isang ited ti Spirit, verse 9, to another faith. Amen. Gift of faith. Ito yung the gift of faith. Ti Holy Spirit, ti may isang ited na kalagi the believer, faith. Amen? And to another, gift of healing. And to another, the working of miracles. Now, mapantayo jay faith. No, gitit the Holy Spirit, iti gift of faith, han nga babalin, nga bypassan the Holy Spirit jay gospel. Han nga biglalatan nga nagkaroon ka iti dakkel nga pamati nga saan nang in-reveal ken ka ti gospel. Tandaanan nyo ti work out ti Holy Spirit ket jay Word of God. Saan nga mabalin nga kontra na ti Word of God. Tati confirm the Holy Spirit jay gospel. So ano ited naging ka jay gift of faith, kailangan nga isuruanda ka ijay gospel.
Tinaduma karkaranag na gift of faith. Pero saan da nga mo ti gospel? Hana mabalindi ay, magkaroon ka ti gift of faith, no, i-reveal ken ka ti Holy Spirit, iti gospel. Kanaw ko ibagbaga. Okay, kita nyo Sublian tayo man ng Galatia. Galatia 3, verse 3 to 5. So nga ti Holy Spirit, awan ti pangalaan na iti gift of faith, no saan nga iti gospel. Diyan na nga alaan, sana i-reveal ken ka. Basa. Human effort or law under the flesh. Kung na naman tinaduma, under the law. Kung na tinaduma. Okay? Tuloy. Have you experienced so much for nothing? Surely it was not in vain. Okay. Verse 5. I ask you again, does God give you the Holy Spirit and work miracles among you because you will? Push human pa dita. Gapu ba ta nag-obey kayo tilo? Dahito di magbagak nga, the law is not faith. Uray papaanom. Nga kunang mapubigsa ka, ti pamati. No under the law tinagdanggam. Nga preaching, ang kalata nga pumipigsa because, kitaan nyo kadi, nagaramid ba ti Holy Spirit? Kada kayo ti miracle? Gaputa? Agub-obey kayo ti law? Anya din ba gana? Of course not! Exclamation point pa. Amen? Woo! Siyempre saan? Kuna na ito. Amen. Alayo? Agararamid ba? Ti Holy Spirit, ti miracle ka na kayo, kapot agub-ubi kayo tilintag. Siyempre, saan? Amen. Taan niya. Okay, dito, tuloy. It is apay nga agararamid ti Holy Spirit, ti miracle, kada kayo, gaputa binilibyo. Jay message nga nanggagyo about Christ. Nga may jay King James, dahito tinakasurat. The works of the law or by the hearing of faith. Kita nyo si jay, the hearing of faith. Agar-aramid ba ti Holy Spirit ti miracle kada kayo? Gaputa ar-aramidan nyo tilintag? Or, nangagyo iti message about faith? Ti King James shortcut, pero ano tinaunag nga kahit nasa uwan? Anya nga dito, hearing of faith. Wano nangagyo jay message about faith. Wano nangagyo jay word of faith nga gospel. Gararamid ba ti Holy Spirit, ti miracle, kapot ang susunod yung tilintag, wano gaputa ng ngagyo jay word of faith, nga gospel. Okay, sungbat, no inilre, wan gaputa binilibyo jay message about Christ. So ti ayan nga ro, ti pag-workan ti Holy Spirit of faith, iti denggam, ti message of faith. Amen. Kararag na ito'y. Kailangan nyo nga i-pray. Tati kailangan tayo, word of faith. Miracle ti Holy Spirit. Hallelujah. Shakalabahanda.
Isu nga dagito iti confirm ti Holy Ghost or i-confirm ni Father God by His Spirit, ijay life tayo tata. Ta faith nga ron ti pakayaywana. Isu nga ti kararag nga nakabasi jay gospel may ayon ni Father God. Ket ada miracle. Ta i-confirm ti Holy Ghost jay word of faith. Isu nga naglawag nga jay gift of faith nga itited ti Holy Spirit connected ijay word of faith. Saan nga babalin nga madaan ka ti gift of faith nga awan ken ka jay message nga word of faith. Never. Amen. So ano ada ka ti gift of faith? Nga iyeg ti Holy Ghost, ti pangdilawa mi jay, nga daan ka ijay, jay gospel ti i-reveal na king ka. Hallelujah. So nga, I believe nga da kanyak niya because in reveal na kanyak ti gospel. Amen. So nga, jay kinamo ti gospel, ay confirm ti Holy Ghost si jay life da, so dati matatapang nga kunat. Isu dati makita mga uray kaslada matmatay, still pa lang, kay bagada lata, dahil binilib na kini Jesus. Nagijay ti, adaan ti tunay, nga gift of faith. Hallelujah. Next, pantayo day 2 Corinthians 4:13. So nga ka na kayo umay dito kitaan nyo ijay gospel kayo nga agresive nga mang believe. Amen. Ada-adalan nyo. Oray 100 times. 1,000 times. Nga dengga-dengga nyo. Siyak, i-repeat ko na gajay preaching the gospel. Dengga-denggak oray mamin maano. Because the more nga dengga-denggak, the more nga penetrate ijay spirit, soul, and body. Kasyay, ang ka nga mauma. Tadya ikasta na nga umulag na iduma. Kitaan nyo ka di, amom ti gospel, amom ni binihin. Amom ni binihin tag-preach, powerful. Amom sika, apay nga kasla kapas nga didisulaang. Ti kahit nasa wala dia kaunag ti revelation. Jay kauulit na nga kami meditate. When? Hallelujah. So nga, dito'y, namingsan, tatangawik dito'y. Ada gabing dagijay, observe ko, dito'y church. Nga, kada dito'y past week, dagijay, agpipreach ngay, nga kakadwa. Isuda ti mapadpadas. Kat, niya pa ngay. Nukas pa rin ni Sir Robin kat, ito napadas man nun. Kano man ang tatakat. Rumwar ni asawa naman jay hospital no bigat. Ni Chester mat, nangyari mo tikas jay. Kenda dumapay, kakadwa. So ko na ka, Lord, anyay kastak ka na gito'y. Ado ti miracle nga aramidom dito'y, but tatanga time, dagijay, maususar, isuda mati, mapadas. So anyay kastak dito'y. Pati siya ka mismo. Ket,
Kung nadatali, Lord, feed them. Pakanum latali ito yung congregation, iti word of faith. Kailangan makitam, kung na Apo Diyos, nga itigapuna, nga kasbarigan ti church, iti miracle ket agdik-decrease, ijay church. Kasi, dajay faith ijay church, ket agdik-decrease. Kitaam ti kasparigan, no, mapantay yung time ni Jesus, no, yung Nazareth nga yan na, narigat ti miracle. Kamno, ijay Genezareth, permit ti miracle. Kapernaum. Amen. Hallelujah. Tati ayan na dajay community. Mas pala dajay community, ano ti community, nga ti faith na nagijay, nangat nga to. Ti level, ti faith na nagijay tatao. The same lang ko na ni Apo Diyos. Churches. Ti ayan ti napipigsa ti miracle, ti ayan ti congregation, nga nangato ti level, ti faith na. So feed them. Kailangan ngo mato ti level, ti faith you, ditoy church. Hallelujah. Kitam dagitoy churches, nga nangato ti level, ti faith na, dito ayan ti miracle. Amen? Iso nga, tuloy lata ti spiritual feeding. Ijay faith kayo. Kumato ti faith tayo. Amen? So, spirit of faith, ada ka na tayo. Pero pangalaan na ito'y, iti faith na isupply na kin ka. It's your word. Okay. Verse 13. We are not in the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. So makita nyo dyan, we having the same spirit of faith. Kita nyo man na dahil spirit of faith. Pero pangalaan na ngay, ti supply na kin ka nga faith diyan. According as it is written, I believe. And therefore, have I spoken. We also believe, and therefore, speak. Kitaan nyo ha? Nito pa nan, adaan tayo ti isumat laeng nga spirit of faith. Kas nakasurat, namatiak, sunga nagsauak. Namati tayo mat, sungagsao tayo. So ayan na nga day faith. Namatiak ko na. Anya nga di binilieve da, of course, the word. Nadal kay ti spirit of faith, ada pinatim ije word. Kati pinatim ije word, isuti isaom. Naalayo ti explanation na. Ti word, ti spirit of faith, agwo-work ije binilieve mo. Kati bilibam, word of faith. Tatilo, haan nga faith. Oray papilit mo nga biliban, hanang i-produce ti faith. Ti bilibam nga mang i-produce ti faith, jay word of faith. Hallelujah. Pakitak manan, Mark 1:15. And see
Yan. The believe them? Ano nga believe the law? Believe the gospel. Jay gospel, ti believe them, tapno maadaan ka, iti isumat laang nga spirit of faith. Hallelujah. So ano kitaan tayo dagiti apostle, dagiti inmununa nga namati dito Bible, kabibilib, kamangha-mangha, dagijay nararamid kadakwada, dadakkel ti pamati da, napnuan ti signs and wonders ti biagda. Kat nawamingsan ko na tayo, ay paypiman dagitoy, kaapal. Ngam ko na ditoy, day 2 Corinthians 4:13, namati da, so nga nagsauda, namati tayo mat, so nga agsao tayo mat. The same, nga gospel, dyan na i-preach kadakwada, kaya maipipreach kada tayo. Ngam diniferensyada, binilibda, si kangay mat. So nga kanihakas mga rigyan, di ko na nga rin, may isang gospel, ti gospel gamin, baka dapay gaya mahanga makaamo niya. 1 Corinthians, ito ti ayan na, ngayon explain basit ni Paul, chapter 15, verse 1 to 4. Ito ti ayan, iti, nang i-explainan dano niya ti gospel. No pa awagan da, the book of Matthew nga gospel of Matthew, or gospel. Tida dumamat, na ti gospel da, basta nakasurat ka no di Biblia, gospel. Pero ti specific, ada nga rin ti law ditoy. Amen. Hanga da Matthew, Luke, John, ti gospel. Insurat da ti gospel. Tatitunay nga gospel, daytoy message about Christ. Diya in trabaho na for us. Okay. Kitaan tayo yun. Sige man. Verse 1. Okay, pause. Good news. Tinaduma gospel. Amen. Oh, NIV gospel. King James gospel. ESV gospel. Amen. Okay. So tiin, ipaparimain na, jay gospel. Ngayon preach na kadakwada. So tuloy. The good news I preached to you before. Okay. Ijay kayo nga gis-stand. Kita nyo di pagtaktakliran na, jay gospel nga in preach ni Paul. Ijay kayo ba mat ngagtaktakler? Be sure. Okay, verse 2. Okay. Sige, pause you by. Ineran tayo. It is the good news or the gospel, okay, that saves you. The gospel di makaisalakan, ang law. Now, kung ano ito'y, if you continue to believe, nitutuloy yung amang believe, diyan nga gospel, or the message I told you
Unless, malaksib, of course. No, tuloy. You believe? Oh, malaksig no, adapin natin yung hangag paypayso. Okay? Taado nga ron ti binilbilib ti tao nga hanga truth. Nga against the gospel. Verse 3. Okay. In pasak kada kayo, dadjay most important. Amen. Hallelujah. Okay? Tuloy. Yan, anya ti first nga gospel. Ngayon bagana, Christ died for sins. Siya ipapatay ni Kristo. Kapoy jay, basbasol tayo. Kitaan nyo ka diti gospel na. Hanayin baga nga, inpasa ka na kayo ni Matthew, ni Lucas. Anya ti inpasa na? The message about Christ. Christ died for our sins. The ipapatay ni Kristo nga nang bayad ti basol ti gospel na. Amoy kami numaawatan yun nga kunak. Panason tayo nga ikatan ka ni Jesus nga natay ijay cross. Nga isunat ang ibuyat ti blood na ijay. Nga isunat tinang bayad ti basol. Kat ikatan tayo. Sinon kada tayo ti maporgive? Sinon kada tayo ti maisalakan? Sino kada tayo ti makabayad ti basol na? Zero. So good news is, adan ni Jesus nga nang bayad iti basol under the law. Wow. That is good news. Nga adan ti nang bayad ti basol. So nga ti ayan ti pangbilibam nga you are forgiven, gaputa adan ni Jesus nga natay, nga nangi share ti blood na, nga di blood na kat innocent, holy blood, nga awan, iti paspasol na. Ijay-jayan ti power ti forgiveness. Amin nga tao nga nabiliban ay uray makita church. He is still sinner. Tati makadalus lang ti sin ket ni Jesus nga natay nga nang bayad ti basol. So na ibabagat ti hanga mangawat ken ni Jesus hanga may salakan. Nahuatan niyo? That's the power of this. Yung madupay ti message ipapatay ni Jesus. Ijay lang kinongker ti death. Woo! Numamingsan, nagitoy nga mensahe, foolishness. Kadagijay mapukaw. Ngam kariti maisalakan. It is the power of God. So, anya the first ngayon baga nga good news? Christ died for our sins. So, nga naikatan tayo na ipapatay na iti cross, sino nga iti mapakawan? Uray man manong at church ti ayan mo. Uray man agrikrikos ka ti church ti tuy lubong. No awan da jay natay nga nanghi karo ti basol mo nga ni Jesus, no salvation at all. No forgiveness of sin. So nga ma-appreciate mo kumaday, jay ti bilibam, no apay nga na-forgive ka because of the message about the finished work of Jesus. The same lang kanina sakit and poverty. He became poor that through his poverty, you might become rich. Tinakabayan lang ti kinapanglaw. Kada tayo, katya nagbalin nga napanglaw ijay cross. No believe kay jay,
I-create the Holy Spirit, the faith. Woo! Tapno makitam nga in Christ, you are free. Nawarwaran kan iti curse of poverty. Because of Him. Nagmayat nga Jesus. Verse 4. He was buried, and his body was divided and buried, just as the Scripture said. So makita yung mananjay. Anyabay dinaduma nga gospel nga binanggit na He was buried. Naitanam. Anya yung gamin man the message. Di pa nakaitanam na. Intanam na jay old life. Ijay Romans 6, verse 6 to 11. Intanam na jay Adamic nature mo. Nga natawid mo kini Adan nga nailulunod nga tao. Intanam na, hindi na itanam. Intanam na jay basol. Intanam na amin. Dagijayan nga daan nga kinataong pati na jay natawid na kini Adan. That message na day, He was buried. So ano namati na kini Jesus, you are dead to the old life, but alive in Christ. You are new creature. New man. Itsay mo nga mabilib nga you are dead. The old man is dead. So nga dyan na ilulunod nga tao, he is dead. Kaya biyag mo tatan nga new, he is blessed. Hindi ka sana, the good news. Hallelujah! So nagkararag kay jay ka nga, mangbilib. Oh, Father God, awan akong jay Adamic nature. Tay so jay intanam ni Jesus, in end na itibiyag ko idinatay, kat intanam na jay sinful nature, jay old man. Kat tata, baro akon nga parswa. Siyak na nakipagungar kanya na. Siyak na jay nang tawid, the blessing. Tanag-end jay old, nag-start jay new. Tagalangitan na ito'y nga tao. I believe, so I pray, in Jesus' name, dagijay nga nailangitan nga banbanag, nga isutag manifest kaniyak yan. So nga, pati prayer mo ag-change. Nunawatam diyay. Gamnuhan nyo mo diyay, so at karag mo, maasika ka di o Diyos. Oray no kastoy tibiyag ko. Nga kadaan nga talaga. Oray ado ti kurang ko, Diyos. Maasika ka di. Kunan mo tiyada kabay mo, wen ka di. Ngam numawatam dito, ag-change si prayer mo. And then, nudungdunggan na kakaslan na lastok na ito kagkararag. Where did you get that audacity? Nang alam, ijay nga turun. Iti gospel. That's not your work. That's the work of Jesus. You are just claiming it. You are just believing the truth. Amen. So nag-pray ka, thank you Lord, dahil ito hindi anak mo nagipaggungar kay ni Jesus. Anak mo nga nang tawid ti blessing. So I pray, Father, katwan apo, no pagayatam, bindisyonan dakkadi. Ay may katamin ang dagiti klase ti prayer. Tidak do makakadua pa ikat ng tumot nga, tidak pa itits ngamin.
Awan kumati kuma-kuma. Awan kumati pang-asim. Di na open dagi at tao. Ngayon na maisuro na ito, ay isugayam nga awan ti kuma-kuma. Awan ti kadi-kadi. Amen. Tanataykan ijay old. Barukan nga parswa. Anak da kan ti Diyos. Tagapagtawid kan di blessing. So nga daw, umay kan ti Diyos, jay tawid ko nga itatang in Christ. O dawata ka jay tawid ko ag manifest. Ag materialize. Nagijay ti panagkarkararag mo with authority. Nagkararag kan, iti healing. Oh, natayan di masaksakit. Nga natawid ko kiniadan. Awanan da dyan nararayuma. Agsipot na ito'y nga nabiyag. Barbaron da ito'y nga biyag. Barbaron nga espiritu ti adato'y bagi. Oh, hallelujah. Healthy nga espiritan da ito'y. Spirit of faith, ija life ni Jesus, iti suplainan. Oh Lord, thank you. Nga jay help mo in Christ, isu ti help ko. Oh Father, i-manifest mo na ito'y because I believe I am healed. I am now healthy. I pray for this healing. So sabalin di kararag mo. Oh, Apo Diyos, no pagayatam, pailang nga mabiyagak akot. Pati na yung ikararag no, isa. No pagayata magasam. Ngamnuhaan. Anya ngay, matayo na. Anya ngay nila kararag, awantiin, in-declare mo. So nga ag-change sa amin na kita, numawatam jay, gospel. Oh, na jay, he was buried. Nya ba in share na dito, incomplete pa lang na ito, yadupay. He was raised from the dead. O na jay, ti gospel. Apay gamin manan, dinagungar, jay kanya ko na nagbalin nga, first begotten son. Acts 13:33. Amuyo ka di, nga ni Jesus, si first nga na born again. So nga begotten. Pakitak lang. Kaya ti good news. So ano ba baga ti gospel, kasla ko na tayo nga amu tayo nga na ma-explain. Dagijay kayat na nga sawen. Jay mo makitahan mo pa'y gayam nga na grasp. Mo pa'y gayam nga na comprehend. So you need revelation of the Holy Ghost. Tsak to ba'y karkararag ko di ay. Taumunag pa'y. Verse 33. Basahan tayo man the King James. Di may sa. So magmamanulang ang message, di panagungar na kinpatay. Sige. Okay, nindat, raise up, Jesus again. Kaduan nga message sa giti apostle dito'y Bible, Jesus is risen. He rose from the dead. Nagijay. Kat panpanaknakan ni Apo Diyos ti signs, wonders, and miracle. So now, tuloy. As okay. So makita yo, God has fulfilled the same unto us, their children, and that He has raised up Jesus again. Ano na pinulfill na? Di nakasurat ijay, second Psalms. Kada di nakasurat ijay, Thou art my son. Ijay salmo. This day have I begotten thee. Tatangal daw, pinutot ka. Nati Ilocano na. Anya nga di dyan nga aldaw nga matuktukoy. When He raised up Jesus again. Hindi pinagungan na ni Jesus
na-fulfill na jay nga scripture. Anya na jay nga na-fulfill nga scripture. This day, tatangal daw, pinutot ka. So kaano nga pinutot namanen ni Jesus, idi nag-resurrect, tinagungar. Apay nga kailangan, magbalin manen nga bigatan. Wala pututo na nga anak namanen. Tay jay cross. Ni Jesus na isina iti amana because of our sins. Isu nga day suna jay cross. My God, why hast thou forsaken me? Diyos ko, apay nga binaybay andak. Tadya nga kararag ni Jesus, ijay cross, naisinay ti ama. Apay nga naisinay ti ama, haanan nga ama ti awag na, Diyos ko. Apay, tayin baklay nan amin nga basol tayo, ket ti basol isina na ti tao iti Dios. So at that time, ngayon baklay ni Jesus ti aman nga basol ti sa kalubungan, natay iso na spiritually. Jay patay idi nga na nangyari kini Adan kini Eva, dinangan na tibungan ti kayo, nga naisina da iti Diyos, binayadan ni Jesus, idi natay isuna, ijay spiritual nga ipapatay because of our sins. Ulitok manan, din baklay na ti basol tayo na i-separate kini Father God. Haanan nga anak isuna at that time. So nga ti awag nan iti Diyos, Diyos ko. Haanan nga my Father. O nakita ti message. Iso nga nabayada na ti spiritual death nga natawid tayo kini Adan. So nga amin nga umay kini Jesus, pututan mo ti Diyos, agbalin iso na nga son of God or daughter of God, bigaten, babaan kini Jesus. Woo! Hindi kaya't nasawan niya Amen. Iso nga, idinagungar ni Jesus, so na ti first nga na born again. So nga amin nga mang awat, ma-born again. Tano, iso na ti first, adadag ti second. So nga iso na't inauna, nga anak ti Diyos, datayo jay aading na. Malalo ti good news na dagitoy. Dito kunada nga gospel. Nga inawat ko, jay inawat ko met, nga kaimportantian kuna ni Paul. So no mabilib yun ay, awan kayon, ijay all life. Tana-born again kayon. Jay life ni Jesus, nga na-born again, ison jay biyag mo. Bigatan, anya ti bigatan? Putot. Pinutot na iti Holy Spirit. Gasom na nga pinutot na ka. Ayaw. No agrema lang dagitoy ka na tayo. Nga kasay gayam ting kastamot nga na anak. So nga jay dadumay, jay first yan mga kasay, tinaususar nga word, kat bigat. Pinutot na tayo. Dito yakpay adi nga tuka ti teaching. Ada-adalok na ito'y nga message and workout ni Jesus kanak. Ta dito'y lang tayan ti power of God to save. Power of God to heal. Power of God to forgive. Power of God to change my life. So kay dayak nga nakafocus. Nalayon. Tati na ilulunod nga rod, diyan nagapo kini Adan. Aging ganang hanyo makita, nga awan kayo ni jay all life,
Awan lata. Agal alya lata diyay. Sunga kasla kayo lata daan. Ngayon makita yung nga talaga nga you are dead, kapudyay papatay ni Jesus, pinatay na di Adamic nature mo, intanom na, sana pinagungar jay new man, nga kas kanya na. Nung kanyo makita diyay, kasla kayo lata na ilulunod. Sungahan nyo ma-claim dagijay benefits iti new life. Benefits of the gospel. That's the reason nga adu ti makita church nga powerless. Agsangsangit da nga kanayon. So nga lugit kita iti kwang. Iti kanayon da nga i-request kat healing. Iti kanayon da nga i-request kat bumaknang. Iti kanayon da nga i-request kat nagijay nga ipanagmaterialize. Manmanudi mang i-request, pastor, ikararag mo man, taglawag kaniyak, jay message, the gospel ni Jesus. So ngay jayak na, oh my Lord, ti kararag ko kadikadag ito'y, ma-open dati gospel. Taapay nga handa nga kag-agasan, uray gamin na agasan dagayam, handa nga ma-claim. Uray by the stripes of Jesus, you were healed. Past tense. Handa lata nga mai-past tense kadakwada, nga they are healed. Why? Handa lata nga nakita, nga jay masaksakit, natay. Kat jay nabiyag kadakwada, healthy, the life of Jesus. That's the reason. Amen? So, nagkarkaragdalata, agasan da kadi. Kung nati Bible, inagasan ka na. Ninasugsugatak, aminen nga bayad ti sakit mo, binayada. Aminen nga kailangam ti healing, inted kon ijay cross. It's up to you to believe. Aminan nga kailangan ti salvation in provide kun. Ti kailangan lang is to believe, to walk in faith and not by sight. Hallelujah. Tadaya kurang na. Chain workout ni Jesus. Aminan nga bayad ti basol na bayadan. Tilangan aramidam to accept the truth. Walk in faith. Wanna walk with faith, nga kanta ni Brother Lando. Walk with faith in your heart. And you'll never walk alone. For the faith in your heart. Amen. Walk with faith. Bilibam jay life mon in Christ. That's the good news. Good news! Jadi batayan di prayer. So nor pray kayo, the jay ti-claim you. So kita nyo the jay kwam. Han pa lang na tayo pa ni Jesus, hindi? Katada na nakubunga babae. Di ba pa ni Jesus? Kuna na, woman, thou art loosed from thine infirmity. Nakalapsot kan, ijay sakit mo. Kuna nakukubulang aron. Kumapay nga past tense, the word ni Jesus. Thou art loosed from thine infirmity. Nawarwaran kan. Dita sakit mo na tanga demonyo. Takastoy man ang gamit yung message sa good news. The Lamb was slain before the foundation of the world.
Kaasam na ita nga kaunag, the revelation ni Paul, the Lamb was slain before the foundation of the world, before the creation of the world. Natayan the Lamb. The Lamb was slain. So thou art loose from thine infirmity. Ta idi pa lang gayam pungana, idi pa han pa lang na parswa, tilangit kinaga, ijay hearten ni Father God, ni Jesus, natay, para kada tayo nga makreate to. Santo lang na fulfill, di pa nakailan sana, idi in my ditoy earth. Pero ijay heart of God, na itudan ni Jesus before the foundation of the world. Naasin namin na dyan nga revelation ni Paul. Oh my Lord. Ano ti kat nasawan niya? Apay nga ni Jesus, kat natayan, He was slain before the foundation of the world. Kat santo mat natay, ijay cross. He is the Lamb. Kapapay nga aduti, scripture, ijay nga kasjay. Tasakbay pala nga created, niya po Diyos ti tao, amunan, nga matnagda, ti sin. So nga before the foundation of the world, in re-readinan ni Jesus as a Lamb. So nga uray, an pala nga natay, thou art loose from thine infirmity. Man ti makaabot diyan nga revelation ni Paul ti nakitak lang. Kami kararag tayo mat. Hey. So kita nyo ang kapahinga ni anak, idi, na-crucify ni Jesus more than 2,000 years ago. Awan pa'y basol mo, tahang kapay ni anak. Awan kapay ngagmulmulagat. Pero ni Jesus nga natay idi more than 2,000 years ago, nakibabayad nan di basol mo. Nakibabayad nan di sakit ni Milton no may anak. Tilang to aramidanan, bilibe na da ito'y nalpas. More than 2,000 years ago. Nagkaasom na ita. Awanak mo't idinatay. Awan tayo amin. Ngamapay nga para kada tayo rin. Because that is for all. He died once and for all. Oray ni Adan idi, isumat lang tinakaisalakana na. Di aramidan to ni Jesus. Iso nga, before the foundation of the world, inay nanayon di ay. The past and the future, inanayon ni Jesus. Takitaan nyo the future na inanayon da. How about, tagitay tataw the past? Na inayon damat lang. Iso nga, ni Jesus latatin na slain for them and for us today. Kahasom na kita. Iso nga idi, awan pa lang nga na-crucify, binilibdan. Nga danto ti may crucify. Naagasan damat lang. Datayo nalpasen. Maagasan tayo matlang. Because He died once and for all. That's the good news. Diyan lang tinakaabakan ni Satan. Diyan tinakaabakan ti Adamic nature. Diyan amin tinakaabakan ti enemy. Awanan da duma. So diyan kayo mang believe. Diyan kayo mang claim na karkararag kayo. Amen. Ngano diyan abot yo, katagkararag kayo, ang kayo manan nga, nagari pastor, nga naman adal ko sa kagkararag. Nanya na tati amom, i-apply mo lata. Nanya tinaabot mo ti gospel. Kat no ada pa lang ti, pangasim apo Diyos. Ano ti kurang ko, sige lata maawatak mo. Amen. Lord, kunak mo laeng. Ang kayo nga, taado ti madinan nga kararag. Nagdadangag na to'y. Pastor, agurayman,
tagdangagak pa'y, pakasabali kararag ko. Uray medyo sabali uray hanga gospel na agad, ano san mila tamat. Ngakin amo kas mga rigan. Amen. Uray no under the law, kararag mo, pakpakawanan tayo. Or palabasan tayo kasi maawatan ni Lord pa lang diyay. Pero the more kagad-adal ka, may improve. May improve. Amen. So that's it. Amen. So the spirit of faith, ti pangalan na ti reveal naging ka, is the word of faith. Tuloy-tuloy na gitoy. Kaya na mapno tayong mapno ti faith. Amen. Hallelujah! Nakita nyo ba nga natayan day sinful nature yo? No born again kayo, that's your life now. Awan kayong the old. Jesus is the end of the old life. Jesus is the end of the law in your life. Jesus is the end of curse. Jesus is the end of sickness and diseases. Jesus is the end of poverty. But He is the beginning of blessing. He is the beginning of health. He is the beginning of power. Amen? Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for this revelation. We need more revelation, Father God, about this gospel. So we ask the Holy Ghost to reveal more and more the message about Jesus Christ in our spirit, soul, and body. So amin nagituloy nga mamay, i-pray me nga ipakaawat mo nagituloy nga word of faith tapno ag-change kami more and more nga mapurma kami in the image and likeness mo through Jesus Christ. Ket i-prove mo dagitoy nga saom. We know nga i-prove mo dagitoy kadagijay nga nang believe. So makita na, Father, habang nga i-receive na ito'y, makita na di manifestation, iti biyagda, the spirit, soul, and body, even material blessing, financial blessing, iti biyagda, tatangag dama. So, ituloy mo, Father God, tapno uray na ito'y kabsat. Handa agbutang kadi mas pasamak, tagdama panawan na ito'y nga COVID, nga ibagbagati, lubong, ket makita na, nga jay life na in Christ is greater than the world. Ket mamati kami, Father God, may sulang na ito di pangalaan mi, ti boldness, ti faith, ti mangi-produce, iti boldness nga gapuking ka. Dawatan mi nga rod, nga amin na gito'y kakabsat, ket magawat na, makomprehenda, na ito'y nga revelation, ket maibiyag na. So, i-commit ko isuda nga na bendisyonan, i-commit ko isuda nga baro nga parswa, awandan ije old, awandan ije daan, adadan nga nagbalin nga baro, adadan ije word of faith, awandan ije under the law, adadan ije gospel. So, ituloy mon nga i-reveal, kadakwada nito'y new things. In Jesus' name, Amen. Amen.